ndetse n'ibindi bihugu byinshi ku isi. Mu buryo bwa tekinike izi mbunda zirasa n'icyamamare AK-47 ariko hongerewemo ikoranabuhanga mu kuzikora kandi zikozwe mu bikoresho bishya. Imwe muri zo AK-103 ifite amasasu ya MM 7.62x39 ni amasasu y'umwimerere akoreshwa n'inyabigwi AK-47. Aya masasu afite ubushobozi bwo kurushaho gucengera ikintu arashweho ugereranije na AK-74M ikoresha amasasu ya MM 5.45x39. Ku mwanya wa gatatu turasanga Heckler & Koch G36 ikorerwa mu Budage. Imbunda yo kugaba ibitero ya G36 yakozwe na Heckler & Koch kugira ngo isimbure imbunda za G3 z'igisirikare cy'Ubudage Bundeswehr. Kuva mu 1995